Znam da dosta Hrvata ide u Sloveniju po jeftinije namirnice. Odločila sva se, da greva na Hrvaško, v njihovo najbogatejše mesto Zagreb. Zelo radi primerjajo plače, cene v trgovinah in kakovost življenja pri nas in pri naših južnih sosedih. Zagrebčane bomo vprašali, kako tle živijo, kakšna je kakovost življenja, kakšne so cene, kakšne so penzije. Se vam zdi, da v Sloveniji živimo bolje ali da živite dejansko v Hrvaški boljše? V Sloveniji. Dosta su niske mirovine. Još uvijek koliko čujem ljudi odlaze u Sloveniju kupiti namirnice. Prosječna mirovina je 500 eura, a u Sloveniji 700-800 eura i ne znam koliko. Da je Slovenija uvijek bila jača i po plaćama i po privredi i sve. Znam da je skuplje u Hrvatskoj definitivno nego u Sloveniji. Znam da dosta Hrvata ide u Sloveniju po jeftinije namirnice. Iako je sve skupo, nenormalno skupo i znam zapravo dosta ljudi što su išli raditi u Sloveniju, ja nam je par jeftinija. Čak s obzirom na više standarde može malo bolja kvaliteta života. Neke stvari da su u Sloveniji jeftinije nego u Hrvatskoj. Koliko čitam neki članak da su u Sloveniji puno povoljnije mirovine nego u Hrvatskoj. Dragi naši politiki, zdaj vidite, da to, kar govorite, pač ne drži. Slovenci živimo veliko bolje kot Hrvati. Ne samo, da imamo v Sloveniji više plače, više pokojnine, pa daljši porodniški dopust, ampak imamo tudi nižjo inflacijo, nižji DDV. In kar se tiče plač, v Sloveniji imamo obvezne potne stroške, malico, božičnico in regres. Na Hrvaškem tega ni. Ko boste gledali naslednje soočenje, imejte v mislih to, kar smo raziskali danes. Mi ne govorimo praznih floskul, mi govorimo dejstva.